fameto so na minimi nkomo anopay Honorable Eric Amoh aferi akro from electoral area assembly member ofia ha sei yene opani twetwe nkomo na afei yedi mantem ne mu nkomo kakra eti wo a wutie mi bia wa aferi akro from electoral area na mema bre kakra na nso watumi afre de abam na bribia so atumi akoso A1 ene na busuafo no a moye dede ni nyina no mpacho mo ha ma adwen why eti mesra mo A1 ne na busuafo ni nyina moye dede wa abonte ho tete me pa enti monka ma no ntum na bibia so entumi enye fine na mentimi nya masomdwie na menye me show anopay na bibia enye kama pa enti eno ano no yeni nkoma anopay yera Eric Amoh memo achi anopay Nyameba mejoso bibia ye bokọ de wadom ne ahwe enti datuti ase de radio ase sima kai de di aferi akro from electoral area ne mo nkoma na bibia nso atumi aye fine pa memo akọ abase eja unni bre eso wabo modina ama yetumi ehia anopay right mami twa me homra tew na me ba mentoa nkomo no so na menye one or two things bi nkomo no eye me de pa mami twa me homra tew wo fiase abadino yeah abadimpo comme Kofi Kenata miaji alo ilelele mi tone miaji alo shade abana ya mo looking sharp hey I enter my look into your word so wonder what you do to power shark you go survive when you mama when you so looking smart hey party man so and to copy this year I am father madeno siga say ne for baby this year I am the madeno TV series okay nti min come twetwe na ase anopɛ na bibia ntumi nya fine nti YouTube fo no say yeah live dem kama pa Katakyie FM TV Eric Amoh we are assembly member wa akro from electoral area yes yankoko yankomo twetwe yi ase aferi akro from electoral area na fa hin na akowie hin yo mira medawase yo ade di kan no say dey ase be ma otwedi ampo okay say na dey so dey ache na yina ka tiasefo na me dey nchi asronko dey ama me MC ona bo wisdom o say bo ama okay na ye PM ona bo nya meche machia assembly members mo wo empesu azu nyina say dey wo kan no aferi akrofuru no so no ye wo hemfuminu na wo sa communities ni minu okay before say ya ye be di hu nkomo no say me dey ani di esusu ma wo mu sa amechia wo mu nti aferi eye nana kwame dapa tosu minu oni ne mpanyifo mechia wo mu na akrofuru mu so no eye nana obi oduro onse ne mpanyifo so no mechia wo mu na machia timamfo ni nyina amomo akwa abadeba dwumadi yesu okay ene why na sa no na yenso ye da ase pa nti aferi akro from electoral area no ehya ase free hin na akowie hin wadama yo said you can communities ni dey emienu okay aferi ene akrofu I see but by this time dey wa ntua news ad BBB abegi ka ho amana adoso say wo de ko nka we kwan so a anwa kwanta kan ye ho na wo ko mem so a me ne emba ene ko hye wo tra DVL ho na wo ko anim kakra we adu hye ho no nso bi da ho ono so na ye hye a me ne memfo bo hye I see na wo ko na ebenyi so a duru boga jansi ho na wura mu a se ba bi se e fra ho anwanwa okay ho so ka aferi akrofum electoral area no ho na wo ko mo hai e fra ba bi ko nkaria aya no me doctor hai okay hospital view yeah o say kuro bi so aba nchemu ha pa abehye nchemu ha so kan ho ti no mo atratra say no hia mo bibiri ba beti mama say develop sa e mantemo wow ene na che say wadwuma no so so pa right if we say ubedi assembly member
ewo eye aferi akrofom electoral area ye challenges ana ewo ho ansa na oba na afei ewia yatie simo oba ye niema nyamena moso ama aferi akrofomfo enya ana eni ho nkane no ye wia ekire ho no na afei yahwe ye ha wonso ne ade a going forward ye betu ho anamo yo gamba me dance so challenges dey eye bebre yeah ansa na obeba no na say security sem no e ade bia zim se kuru bia no e ha adwini na news ati aba ba nyina so ba ka ho no say na emrante na aba no say o maso ya de nkakra yeah security sem no ya ade bia ha adwini tim say before say we ba no na lighting system is part of security a ultimi provide a security so yeah tino nyamena mo yeso ma etimi nyanya street box eme edimi de bobo ba bia efa nse na ebi eni hoda no etimi approve street bobo ama say ya shan ba ho say nipa bonifo bi kura ko shebe bi person odi bi oya bibi etia obi a say ho kakra ne etimi aso ano kakra okay ema say no krom no aye han but yes still no aja say obi opem no opem emu o so mu bu say ya bonia no mbedi ni de yeah omugusu a de omo ye but sere say ya say no enya security fo bebri bia o maba mantem ha gusu ni umutu na mo timrepemu no sure say sa ne mani nyina no eto betwa am obi a to enya no fa ahudie I see right what about security so here minim say omanfo a ATM na no pedodo na be pese o mbe frede aba so na ebia obi wo the challenges binum ni ade a but for now no oba ye no eniema nyamena moso ede aba from ni aferi niema wa introduce ene anamawa ugusu a utu so de beboa aferi ni akrofom no ye betimi abobo bisu amayahwe in terms of security na wokan na say the security na and ne yasan e de san general ye nye nyina mo mpreko say na me kan say security dey say no say aba na sesa ma ba fufura aba yeah mo ba yeso no do ye ni o ma fa kura na ye nyina no ye kro no hihye na ye nyina dey ye pe ti mo security bi a friend mine bi akosi NDC o ni pe bi an so wate security bi a mo so no mo patrol okay in case any ayi bi a challenges bi a no u face a o to nsafre wo ma mo so no beti ma ba so say be hwa am say school for you movie that was Wednesday na yeah Wednesday no maybe on Tuesday yeah just for you and then enra omo ye Arabic ni abi but Tuesday no na yes I don't know say we are where ko be 2 seasons ni anytime bi an kran be school bi an na omu wi a the basa e papa okay you know to what I'm doing say you say you know me pensu na challenges we wo dada ti me buy problem say me fa so am ti me si an tim try say bi no no say me hu sa ko say NDC no no dey security for no bo am okay ti ada no no mbe wi 3 o'clock ti bo 3 no na ye wo ti ye match escort obia ma no phone ka obia ti ko du fi aso bi mo bibia nziensi e ade a bi nsi da wo say ye because of me electoral area nti am dey umko but obia wo obia benefit because a school for obia say bibia ye kan hu say sa memma sa na aba ho sa no na ma hu obu mu kakra obia comporto no mo obia ti ko phone ka dey ko du fi aso bi mu a say ho pa de bibia nsi ba be ko si ba bi dia na ye outside bibia no oni ye ade bia me say itimi e de boa ya e bi nsi da itimi de boa school for ma aso bi itimi de ba sa so hwe o mutri I see omanfo a etie Amansan Dawuro anopei no eye aferi akro from electoral area assembly member ena yene no eguso etwetwe enkomo no honorable Eric Amoh dodo na afre no ene betwam megiri sa aferi ni akro from for no dodo na etie yempa no peya enya asem ko ntu de o problem ne de how no boa no gu ho enche maybe phone lines no na afi watumi afre na wo question bi ade be ma wo assembly member ana wo bibia abasobode ni nyina no ye papa no yenkan no why nye bone ne nko a nye bone ne nko a papa o ye no nso no yenka nipa bia ho wonfumso wo ka wo challenge no na wo tworo papa nso a waye nso so e de ka ho na bibia nso atumi akoso kama sesie pa no ye hwe aferi ene akrofom a waka dada se wakwan efense wunkuro kese na no eye mienu aferi ni akrofom
Now, yen yɛhwɛ akwan ho nsɛm. The titiri pa ye challenge kɛseɛ pa yɛ akorofrom kwan. Ɛho na montuo bɛɛ na watu wo yɛ assembly member yi deɛ aban no ɛhyɛ aseɛ firi wo so ɛwɔ hɔ. Ɛho na montuo bɛɛ na watu na going forward no ɛte sɛ. Yo, mira me dance. Sɛ deɛ woka no. Akorofrom kwan no yɛ kwan bi a ada hɔ akyɛ. Before sɛ me 2023 no ɛna mo hyɛ ase a mo bibidwi saa mantam no etwa akwan na ankasa so. Tinam sɛ na gates nka ho. Etimi yɛ ama gates bɛka ho. Ikuduru sɛ nka mutimi etale kwan kakra ma yi na sɛ nka yi mfuturo na firi so. Ɛna am sɛ government so ne achingi. Tino MC so ba yi ya afena watrasi. Tino meeting kran hyɛ dan de enko bi. Tino yeguso a yedi nkomo wɔ nkyɛnkyɛn sɛ sɛ be ya kwan no be guso ama yɛn ama yi san futuro na firi so. So kwan no yɛ kwan bi a uma ya ma na yɛ fɛ. But senka e complete ye na mo de utar kakra be buso ma ene ase o ma bisa ase de kura na senka babua ti buso a ye mse be last week kura no info bi bai ma ye ko ahimfo no woni opinion de sibi ko hihia ai odi di nkomo ma de niema ehia nkuru no mmienu nyina no de tudwa ti ade bi a kofo so no de aka ya list mo se kwano ya ade bi ehia yi ti aba no hwe na o mabo o sa kwanti e buso a edi ho komuti Mesre me manfo no say munya abutre ye magu akwan mu a abrepa mu no akwan bia ba be ye de se fata ama ye ma so ye ho anye han. I see. A dear partner as the assembly member of the area no e will challenge kese pa general. Na fe ye wie so a me kan sa member form niema so a aside it being your challenge no temamfo no so ebinom ya etete wo eti o challenge general de you be dancing challenge ne de financial challenge. Okay. You say ye ni oni bi mo mo yasa no me mesina mo wo source of income bi a mo won ha mo mutimi me fan say me kan say AGF internal general fund bi a mo mutimi nya ba ye ha no ni bisa ye de na wo no ye limited ti ene na say high but kakra na yeso we binya no itimi ade ye bibi because na akoye say manfo no hu say we assembly member I don't know say I say we mo how no mbi bia no asim say utimi so mo wo hono na ha me say ya high say we are say we my friend mo say no say every week bia no light no baby call off the only thing nipa no be yan say be fa phone no one from say ye hammer na emma no be kwa be na be so a ye be no hono we care about it the whole country and the dey say ha gbenpa. Okay. Because you need bibia mayiska because ukofo bi so mra me ye ni yiska sometimes when say free easy give wo mbakra say we do mu kwan because you dim timi me ya de ma na hwen say go wi a ko chase ade bi a ha but man for the message mu say do e bi na say bi nya konya bi na ade yeso ska bebre committee ni assembly member na o monti ase because sometimes no obetime nya portion be bi a person o de say be container bi ma obi na also give bi kakra de to futuum en kin say problem bi ba wo de asolve na na challenges bi ni ye bebre na me say challenge kan see a ha me committee members no pa say e man for do e bi na say akonya bi ba ya mu hu e mobo mu tie say mo hu say leader dey na say unya problem na hu say me leader dey a ade na say leader no say me bibia na wo be challenge me you say basa na am say na entwi na say uni ni yi wo dey ma say te bi arunya problem a wo kan say assembly member wo and say bi a committee member wo the best say dey ni dey say no mo fa ma na yina entrance wo donia so bi ko so right enti say wo tie me ewo aferi ene akrofrom a mo assemblyman ene wa hayi why enti je number no 0544 79 1504 0544 79 1504 number obetumi afre ede abaso enono anopai ofre baso na wo question bi a opese ubisa assemblyman ope wo assembly apesa wo ka ede kire wo assemblyman na honorable Eric Amoh eye aferi akrofrom electoral area no assembly member and as assemblyman
number no 0544 79 15 04 0544 79 15 04 ofre baswa mefawo na afei me de wato so na assembly member ewa ha na de opese ubisa no no watumi ebisa no ama bibia so etumi aye fine pa. Hello, good morning. Good morning. But your friends are free. Ntiamo akase free. What ya feriana? Nti we ni ye aferifo nko a why? Ebia wo bibia person kan bo na baso dia na bibisa obetumi aka. Yo. Okay, me da se pa we no obo wa baso nti ne behimfo no de we monka ho why aferi ni akrofrom efo nko na enya anopa yi nti omo assembly member na eti hayi wo bibia opese ubisa wa assembly member aferi akrofrom nsaso no so ni nyina obetumi ebisa 0544 79 15 04 0544 79 15 04 na onso wafre na what media ba honorable yenhwe sesi ya IGF said the all can ho nsabesi ho form no anamombe na mutu na mape ekwan dia faso se omanfo ne ntina mu keke saa keke ne mo omanfo no so betuma ye bribi e de aboa ama oman otumi nye sika bi kakra yebetumi di abobra so so ne marketing bi ano light off ene sa de manama no honorable dey na yebetumi aye yo medans said the okay no 2 weeks ago ene na nanom kushia. Okay, so what should I say for you project bi aye community center. Yeah, so the betumi aye say and say you say yes stores no for the first phase no. Okay, eno be boa ya ma etimenya bibi kakra de be ye ene nanom a chance de ne magu akwan a ye pe bibi kakra free baby a the baby stores no na etimi de ama rent so be boa ya ma ye bibi kakra de betimi de oboku no ba nti eno ne bibi a so far no de agu akwan a betimi boa ma enya bibi kakra de aboku no mbra. Nti necessary ano kopem se stores de be ready ne de in this can be our baby. In this can be our baby. I say first no na papa motam no ye no mutimi ye ne mabi a timi bo wo mu timi gige manto no mo ne ade I say no we ase na sesa kakra ne mebu wo ade na first no mo ye no ntimi mfa man ne ase esa na ase ye se ko yechi ye se hwe kwan foforo a bebo am etimi nye sika ifiri amanfo no dan say it star na no mo ye no de ase wo de ban na enye ene na ma eti stores for na mo tete o man no ana o man ni mo na nkuro no mienu omo ye adwuma no me ni free o uko bibi krasi na sa uko kwato se bia light yako off ti bia mo bi fa bibi kra mra na no committee fo no ko kra na yako ye nsempi o se ene na do no se ene nipa hye de mu ade sa ende ese meka. Okay, nipa hye de mu ade sa o problem an wakai o se problem ni so a o man se wo kra no wo bibi ti ama se wa mfa kwampa so na oni mo antra de hawo ne amane beba oni o man fo no so ti ama se bibi ni a je se hwe kwan a beboa general no dan se wo boye no individual you know emoy ti ama na ko basa na enti yentumi enti se wo ya store na se bosumi bia akra no betua 20 cedis mpo ede ama a friend say committee na se ye de be ye saa niema kitinkiti street bombs enom ne ade a is it say omanfo no de suro say omutua committee fo no ene penimfo a wo da omoano no momfa nye enti na omo nye ana se ye na yentu saa na mo no if say honorable se bosome wo ye store we dey oye store yen ka se fie bia mu mpo fi se wu a efie no e fa so ote ho onye bibia e de sika bre no ba wo de ye stores no kura mpo because ye ne ye stores no ye ne tete mantem na bosumi bia 20 Ghana mpo a emwa enye bad but say na make no
say buy no di kan communities ni share di kan share afere na ewie ye ko akufum se ne community ni ko share say that we can di share to say akufum ne anwanwan no ono ye baby a me fan say afi na develop kakra ti be nya ne me bia bitimai ti say stores na mo ganka containers no but ye pen so na di ma wo previous na ko mi kuro akufum ngasa so a saa containers wo nyina no ye wo ma na de wo pe de ye a committee na nya so bi enfiso ye ko ba asesa na tie dia store bia na se container bia no at least o bi entua 200 cities enfama committee no nka yemfa inshase wasem na wadaroma yentu ho na mo edazipa was wadaroma yentu ho na mo edazipa was eno no beboa ama sebe udwumadie no